élus, la commune, le village, Timizet. الظروف الأول يستمثل يبقونا الحرمة. اوكي تنميرتي بون permettez-moi خاطر سي تري ديفيسيل كي هنا مس avant de parler sur émotion. C'est un grand honneur de recevoir ce prix اليوم الفرح ضم قران ce noble prix initié par la wilaya أو دينير إيوا رمير هذا راه تجميد هي الكازوني ديال في مزيز التاكير تنمية السن. Et je tiens à remercier en mon nom, au nom de tous les citoyens du village Timizet, de remercier des personnes qui nous ont soutenus, aidés et qui sont la raison d'être ici aujourd'hui, de la place à guerre et être les premiers à se يعطيكم الصحة. وقبل كان يتمثل أسعد عوالة خاطر الكراس ضمنو تصديق ضمنو اليالس. On est très loin مثلا خاطر لو طرافاي يوصل لي برا الناط راهي تقدر ذاكير نبعد أكني بعد اللي في القاعة خاطر ترجع ومنو تصديق ضمنو غير اشتيلات أشياء نديرها. فوالا لو سكريت لا ريوسيت. يا ويلي قصة تكرر يا